abarozi bagukoreyeko, warozi ambao walikutumikia eko, ndi muri kino gihugu, niko ndani ya nchi, ndi muri mu mpamagaro, niko ndani ya kiwito, ndiko navuga Yesu, niko nasema Yesu, tegeko mwisi y'impe, na acha amri katika ulimwengu wa kiroho yuko abarozi batazosubira gukora n'inama muri kino gihugu in the name of Jesus. Munsi bazokora muna, siku watakusanyika kwa mkutano fulani, tuzobimenyera ku maradiyo, tutavitulia katika maredio, akabika bafashwe bambaye ubusa batumira, watu wamekumatika, wamevaa uchi, wamekufa kwa jina la Yesu. yabahoje Nafungulisha amashengero yose, makanisa yote, abarozi bafise ico bakozeko, warozi wako na kile walifanya eko, kuva ku mupaka kugeza ku wundi, kuanzia kumpaka mpaka kuwingine. yabahoje Nafungulisha imihamagaro yose wito abarozi wote wachafu walisimamia mu mpande zose za kino gihugu, kama vile nabii wa Kristo Yesu, rino jambo ryinjire mu gukora ubunyene, ili neno liingie katika kutumika abamarayika wa malaika ba data wa Baba babikorereko, wavitumikie nibavyanka navyo, wakifika bazoba bagararije Kristo yaremye ijuru n'isi, watakuwa wamegarariza Kristo aliyeumba mbingu na fire by force, abahamagariwe gukorera Imana, walioitiwa kutumikia Mungu, bakake bakorera Imana mu bitangaza no mu wanaye watumikie Mungu kwa miujiza na vya kuzidi, uburozi bwo mu miryango urozi wa familia, ndabusibangarije mu izina rya Yesu, ijambo iterambere ku